thina ngilongulo awuthina abantu abafika nodlame izabona besethu kasasingenze lutho thina ngengoma awuthina abantu abafika. Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele embukelweni Ndobane TV. Siyathokoza ukuthi ususubscribe kule channel yakho ngaphambili kwintokozo kakhulu ukuba nawe mfowethu osasijoyina ukuqala kule channel yethu. Sacela mfowethu ukuthi usubscribe ukuze ungaphothwa nayo yonke video esiyifakayo kule channel yethu. Nazi engiza nazo engithatha kumthombo othembekile. Ungizwa kamncungu kanye nosisi wakhe uwelile lapha sebephawulile mayelana nokuthi uThibela uthenge imoto. Siyasabona lapha nosukulula izolo ukuthi uThibela uthenge imoto lapha iAvanza. Ungizweke kanye nowelile sebephumele ubala ke mayelana nembono yabo lana mayelana nalolu daba lolu. Ake uyizwele kule video engizokufakela yona njengamanje. Hey ngomthobisi. Ukuyeka nje lokho okunye ukuthumelela khona. Mana awuseshe kahle. Awuseshe kahle. Umqhubi usedlale kakhulu ngathi emhlabeni. Usedlale kakhulu ngathi nomehelo ngisiso waleso mfazi eqedwe ukubeletha amawele. Usedlale kakhulu ngathi awuseshe lapho ukuthi le moto engathibela ngempela yini uNkulunkulu wami futhi ngaziphi izathu. Ngoba phela ukhithi ingoma nje noma isimehlula enxa ukukhuluphala ngoba phela umdala kunomkhudi uqinisa ingoma nje bekuvele kuyicala lele nje edlozini lakhe lo mfana ekhithisa umne wabo emkhithisa hayi umne wabo lo aphekwa lokho fundile lo muntu kodwa kafundile ufundela abantu azivala lesisini esikhamisile lapha emasini. Kahleni mina usekela uThibela uNkulunkulu wami bangayiqhamuka uThibela yasazingoma ngazana khuphuka uThibela awusiyabonga usesebenza manje uThibela yikho ukubheka nje lokumenza wathenga imoto usebenza futhi uThibela kanti awusiyabonga uyasiyayindle. Hey bafowethu kanti ke abantu abaye nganxanye bengemanzi. Abanye abantu ke bavumelana nongizwe lapha ukuthi kungenzeka ukuthi le moto lena akuyona kaThibela. Iyangidida kakhulu ke kodwa leyo mina kodwa ke ngizofisa ukwazi uvo lakho lapha e-comment section ngoba abanye bayasho ukuthi hayi ungizwe kahle kahle nje ubuso umona njengoba ekhuluma kanjena. Mina ngizofisa ukwazi uvo lakho uthena ngabe uthini ngalolu daba lolu. Ake siye lapha e-comment section siqedele khona le ndaba leli ngithi mina nani asihlanganeni ngokuzayo. Hambo thenga itikiti lakho eshona nasiyalana mhla 26 uDisemba uzizile njatha